Rapisora versus William. Mounting by Paul George. Nakuha ni Paul George. Pasa kay Apolinar. Number 69. Oh, Villanueva Gerald. Number 13, pasa kay Jesus Sabres. 3 points. Number 24. Paul George. Paul George to Duyo. Pasa kay Boy 69. Sabres. Pasok. Number 69. Number 24, Villanueva, pasa kay number 13. So 24 sa press. Pasok. 3 points, number 24. 69 to number 15. 15, dumay ko sa side. Bataluhan ni Dario. Dario, pasa kay number 14. 13, dumay ko sa side. Foul. Foul number 3. William. Number 30. First personal foul. Number 30. Bola ini Gray. Number 24. Pasa kay number 2 sa side. But bounded by Villanueva William. Number 10. Pasa kay Paul George. But intercepted si Villanueva. The same ball. Bola ini yellow team. Paul George pasa kay CJ. But nakuha pa kay Senior. Marmilo Dario. Pasa kay Ilan Tumarecho. Nakuha kay Dodo. Dodo na sa side. 2 points. Number 27. Sukitan. Rapisona. Intercepted ni Sukitan number 27. Lots. Pagpinda kami bola. Villanueva, pasa kay Rapisona. Number 2, pasa kay Dario. Tapos, pasok. Number 22. Dario Senior. Apolinar. Sumali ko sa side. Foul. Number 13. Wala dito. By Apolinar. No good. Sigat Pedro. Hey, bigyan ako ng Pedro sa Apolinar. Pasok. 25 to number 30. 30, pasa kay 20 sa 3. 24, no good. This same ball. Gerald, pasa kay Dario, pasa kay Rapisona, bounding by Apolinar. Apolinar, pasa kay Dodo. Dodo, 2 points. Dodo, number 27. Assist by Villanueva. Jesus sa 3. Bounding ulit ni Apolinar. Dumali ko sa Apolinar. Pasa kay Paul George sa side. Pasok. Walang kawala. Basta Paul George. 24 to Dario, number 25. Pasa kay number 2. Meron na 2 points. Bounding by Apolinar. Pasa kay Paul George. Pasa kay Dario. Ang bilis. Lakas mo, Paul George. Dapat tugaw. Sabre. Junior Dario out. Galot Neymar.
Nalilimit nga banda niya. Jesus to Milan. Gerald. Dumaretso sa dos. So good bounding by William. William pasa kaya. But na intercepted Jesus. Tumira sa press. No good bounding William ulit. William pasa kaya po nila sa side. Pasok. Gerald dumaretso. Pasa kay Daniel sa inyo sa side. Pasok. 2 points from senior. 4 minutes and 30 seconds. CJ pasa sa ilalim. Kay Paul Gibbs. Tama ng referee. Foul. First foul. Number 30. Bigyan na dalawang free throw. Si Paul George. Unang free throw. Pasok. Number 13, pangalawang second personal foul by Gerald. Pangalawang free throw, pasok. 2 points from Paul George. Number 13. Pasa kay Mimar sa press. No good. Pounding by Apolinar. Number 69. 69. Dumadala ang bola sa press. Pasok. Number 13 to 26. Pasa kay number 24. 24 sa side. Ang init mo. 3 minutes and 45 seconds. Apolinar to Paul George. Paul George. To CJ sa side. No good. Bounding by Lea. But intercepted ni Paul George. Paul George. Paul George. Pasa kay William. Pasa kay ulit kay Paul George. Pasa kay Dodo sa side. Foul. Galo. Mimars. Bigyan na free throw. Walang free throw ni Dodo. Paso. 1 point. 2010. Ang free throw. No good. Bola. Iti Gray. Nalain ka mo. Senior. Pasa kay number 13, Gerald. Gerald. Tayo sa ni Dodo. Dodo, tumakit ko sa side. Dodo, pasok. Ang lakas mo. Dodo. And number 24, Jesus sa press. Pasok. Pasok na pasok. Pasok na pasok talaga. William. Pasa kay Polinar sa side. No good. Bounding ulit ni CJ. Pasa kay Paul George. Pasa kay Dodo sa side. Side ulit. Bounding ulit. Nabanding ni Senior Daniel. But not stop ball. Bola pa rin si Yano. CJ to Paul George. Dumaret to si Paul George. No good. Bounding kay Dodo. Dodo sa side. Intercepted ni Chapol. Oras. 2 minutes and 30 seconds. Pinabati-bati ng oras. Jerry to bounding by Apolinar. Nakuha ni Jamio. Pasa kay Mimar sa
Naglay. Ilad, dumaretso! Mounting by William. Dodo pasok 2 point from Dodo. 1 minute 35 seconds. Dodo pasok namin. 2 points Dodo. 24. Number 24. Pasa kay 26. Surprise! Bounding Apolinar. Apolinar. Nagmamanay si Apolinar. Tapos ng talad. Number 13. Pasa kay number 26 sa side. Nakabounding ulit ni Ilad sa side. Pasok. Ingat-ilad na. Ha? Last 45 seconds. Pasa kay CJ to Apolinar sa 3. No good. Bounding by Dario Senior. Pasa kay number 26. Number 12 Brumea sa 3. No good. Bounding by Jesus. Jesus. Tumera sa Gerald. Pasok 2 points. 2 points from Gerald. CJ, number 15. Number 15. Pasa kay Paul George sa ilalim. Pasok. 2 points. Assist by Tamayo. Na-intercept ni Dodo. Dodo sa side. Tumarita. 2 points. Dodo. Na-intercept ko lang yung Dodo. Dodo. Pasok. 2 points. Dodo. Oh, Gerald, foul, Dodo, second personal foul, Dodo, second, separate, Dodo out, Papa Agustin, number 18, DN. Nakuha ni Bromeo. Bromeo. Pasa kay number 2. Bromeo ulit. Pasa kay Jesus sa 3. Bounding by at kakadwada. Daragin na mo. Ni DM sa ni CJ. Nag-test ni Bromeo. Tapos number 18, DM to number 69, Apolinar to Paul George, CJ. Paul George, res. Pasok. Paul George, 3 points. To number 13, Gerald. Gerald sa res. No good. Bounding by Apolinar, pasa kay CJ. Dumarco sa side. Ang lakas ni BM. Number 24. Pasa kay Bromeo. Pasa kay Galot. Paso. 3 points. Galot. CJ. Dumadala ang bola. DJ. Pasa kay Apolinar sa 3. Bounding back. The same ball. Paul George to CJ. CJ sa 3. Pasok.
Yarios. Pasa kay Galot sa tres. Ba't napaling ba yun yan? Sa pari lagi pasana, lagi ng bubuya. Jesus. Pasa kay Romeo. 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 Tumera sa tres si Romeo. Balik po. DM. Lakas mo. Yan. Pasa kay Polinar. Naku, mga Galot. Galot, pasa kay Yan. Tanging lakas mo diyan. Pasa kay Romeo. Tudiyan mo. Pow. Lakas mo mag-rebound. Tapang. Bigyan ng dalawang free throw. Ni Gerald, number 13. Unang free throw, pasok. Pangalawang free throw. Pangalawang free throw. Pasok. 2 points from Gerald. DM to CJ. Nagmamadali. Pasa kayo lang. Pasa sa labas. Ang lakas ang layo. Ano score dan? 25. Gerald. 34. Gerald. Binigyan ng pasan. Pasa kay Jesus sa tres. Tapos. To Paul George. Paul George. Pasa kay Polinar. Ang nakita. Sa break. Ano? Romeo. Out. Balot. In. Sige. Play. Manok. This is to number 13, Gerald. Gerald sa side. Foul. Andres Paul George. PJ. Bigyan ng dalawang free throw. Number 13. Bilang mo na si Dodo. Pangalawang free throw. Unang free throw, pasok. Pangalawang free throw. No good. Bounding by CJ. 4 minutes exactly. Jesus, pasa kayo. Oh, line ball. Yes. Bola ini yellow. Paul George, pasa kayo CJ, ball intercepted. The same ball. The same ball or? The same ball. Ulit. DM sa side. Foul. Number 13. Sino 13? 26 po. Gerald. Bigyan ng dalawang free throw. Si DM. First. Free throw. No good. Pangalawang free throw by DM Paso. Number 13 dumadali down! Pag-iwas din! Pagkakuhalis! Foul! DM! Second personal foul, Agustin. DM. Manok, pasa kay Galot. Francisco. Pasa
kay Gerald. Gerald sa tres! Pasok! 3 points from Gerald. CJ Duyong. Duyong. Pasa kay Paul George. Paul George. Paul George. Pasa kay Apolinar. Nakuha ulit ni Paul George. Tawahan, line ball. Bola ni Gray. Marok to Gerald. Gerald sa tres. Pasok pa rin. 2 points. 2 points from Gerald. CJ. CJ. Kumera sa tres. Good bounding by DM. But bola ni Gray. 3 minutes. Exactly. Gerald. Gerald. Pasa kay Sos. Pasa kay Gerald ulit. Pasa kay Gerald. Pasa kay Gerald. Tumera sa tres. Good bounding kay Mario. Pasa kay Senyor. Tumera sa side. Good bounding William. William. Pasa kay Paul George sa side. Good bounding by Polinar. Foul. Tawag ng referee. Number 24. Jesus. Personal foul. Bigyan ng dalawang free throw sa Polinar. Unang free throw, pasok. 1 point. Sabre. First sige. Damdama. Makitog. Play. Apolinar. Nakuha pa rin ang Apolinar. Pasa kay Paul George. Pasa kay CJ. CJ sa tres. No good. Bounding by Darius. Pasa kay Galo sa side. No. Bounding by Paul George. Paul George. Paul George. Nagpamadali si Paul George. Pasa kay Andre. Apolinar. Pasok. 2 point Apolinar. Number 24 to 13. 13. Pasa kay Galot. Galot sa side. Paso. Mimars. 2 point. Last 1 minute 56. Timer. Mas galingan nyo pa para matalo yung yellow. Kunti na lang. May, Scott, hold. Okay, Galot. Galot sa tres. Good bounding by DM. DM, dumana rin ko si DM sa side. DM! Ang lakas po! Ang lakas ni DM. Unang lumay timugan. Nakuha ni Leiter sa Pilandas. DM lang. DM! Pasa nakuha ni Dario Senior. Pasa kay Jesus. Villanueva. Nakuha ni Galot. From number 13. Bounding Senior. Bola ini yellow team. Lost ball kay Gray. DM. DM nagpamatay DM. Sa side, no good. Bounding by nakuha ni San Pedro. Pasangay lang niya sa side. Paso. 2 points. Lanyas. To Gerald, number 13. Pasa kay Galot. Tumera, 2 points.
i-play na. Pasok unang free throw. Bigyan ng pangalawang free throw by Limars Galo. DM. Delivery ball. DM, tumalik ko sa side si DM. Ang veteran. Pasa kay Limars. Limars sa side. No good. Balding nakuha pa ni Limars. Limars. Nakuha ni Clinton. Jumble. Bola iti green. Yellow. Yellow is by Daro. Tumas, pasa kay Lanyas. Lanyas, pasa kay Diem. Ang lakas mo, Lanyas. Ang lalak to ni Diem. Gerald, tumalik to Gerald. Foul. Aglos, San Pedro. Number 16. Oras, 5 minutes and 51 seconds. Bigyan ng dalawang free throw. Si Gerald, walang free throw. No good. Pangalawang free throw. No good. Fouling kay San Pedro. Pasa kay Galo. Nakuha ni Galo. Tinggal pa. Tapos. Bola. DM, tumalik to si DM. Pasok. 2 points from DM. Jesus. Villanueva, pasa kay Galo Limars sa side. Foul. DM. Sabret. Rapisura in and Dario Senior out. Rapisura Robin. Warning DM. Graduate ko. Ayun nakakulog lang. Limars first free throw. No good. Okay na. Pangalawang free throw. Pangalawang free throw. No good. Bound by San Pedro. Jumble. Sab. Apolinar. Sabret. Apolinar. Dima. Apolinar. Play. Oh, sige, balik tayo. Villanueva, pasa kay Rapisora. Oras, 5 minutes and 11 seconds. Gerald, napungin. Boundary. Gerald, pasa kay Rapisora. Tawag ng referee. Nagit low. By 13, nagit low. San Pedro, pasa kay Polinar. Disable. Sabret. Tanyo out. Romeo. Sige na. Tumas out. Dodo. Jerry Subitan. Pasok. Lanyas. Foul. Ball. Double by Lanyas.
Fouling for penalty. Yellow. Gerald. Gerald sa tres. Okay, bounding by Borromeo. 2 points. Tapos, fouling Apolinar. Apolinar. Foul. Foul Borromeo. Apolinar, pasa kay Lanyas. Dumacho si Lanyas. No, foul by Barao. No, no good. Foul. Number 2. Ratisora. Bigyan ng pangalawang prito si Dodo. Jenny, unang prito. Pasok. Four minutes and 29 seconds. Pangalawang prito. Rugod. Bounding Romeo. Pasa kay Gerald. Pasa kay Ingat. Pasa kay Jesus sa side. 2 points from Jesus. Villanueva. Yellow. Apolinar. Nagmamadali. 2 points. Nagmamadali sa ilalim sa Apolinar. 2 points from Apolinar. Number 13. Bounding by Ratisora. Palo. Nakuha ni Clinton. Hendrin. Apolinar. Apolinar. Nagmamadali sa ilalim. Foul. Ratisora. Seconds personal foul. Ratisora Rubin. Time out. Come on. Time out. Green. Green. Unang prito. Pasok. Bayat Polinar. Pangalawang prito. Apolinar. Pasok ulit. 2 points. Gerald. 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 Dribble. Pasa kay Galot sa tres. Limars. 3 point. Limars. Galot. Jerry sa side. No good. Foul kay Gerald. Na-intercepted ulit ni ba't nakuha ulit ni Gerald? Gerald. Pasa kay Neymar ulit. Jesus. Clinton. Apolinar sa tres. Apolinar. Kurang. Nakuha ni Jesus. And pasa na kay Apolinar. Apolinar. Pasa kay Paul George. Nakuha ni Gerald. Gerald. Tumaya sa tres. No good. Bound by Clinton. Pasa kay Toto sa side. Pasok. 2 points. Apolinar. Limars to Gerald. Gerald, number 13. 13. Offensive side foul. Apolinar. Number 69. Bigyan ng dalawang free throw. Penalty. Yellow. 2 points. 1 point. Pangalawang free throw by Gerald. Quarter ata niya. 2 points from Gerald. 2 points.
Gray. Warning for penalty, Gray. Bigyan ng dalawang free throw si Apolinar. Unang free throw. Wala. Pangalawang free throw. Pasok. Gerald to Dario Senior. Gerald, pasa side kay Apolinar. Pasa kay Paul George. Last touch. Bola ay green. Sus. Intercepted ni Dodo. Todo sa side. No good bounding by Paul George. Paul George. Palo Paul George. 2 points. 1 minute and 39 seconds. Gerald. Dumaretso. Tugtog. Palo ulit. Ang lakas. Naku. Palo by Dario. Pasok. Foul. San Pedro. Tanglos. Sabre. Naka-press bola. No goods. Pangunang tira ni Dario Senior. Magsakit yung ako na nagbibigyan. Pangalawa. Suro. No good. Nakuha ni Dodo. Jerry. Nagpamadali. Jerry foul. Count ng foul by Limars Galo. Penalty. Medyo maalog yung ring meet lang mo pa. Sabre. San Pedro. Out. Lanyas. Win. Kaya kalis tog labat ito, hindi po natin. Lane. Sugitan. Wala prito. Agak kapura. Wala prito. Tugu. Tahu kejaran. Nakuha ni Sus. Pasa kay Garot sa side. Tugu. Palo kay nakuha ni Apolinar. Pasa kay Paul George. Paul George. Pasa kay Apolinar. Pasa ulit kay Dodo. Paso. 2 points. From Dodo. Dodo. 2 points. 58 seconds. Vera kay natin Gerald, 2 points. Gerald. Dodo is sa side. Paso. Foul na foul. First foul. Limars Galo. Seconds. Sabret. Mamay out. Dario Junior. Papasok. 44 seconds. Pasok. Ice 18. Not counted. Gerald. Pasak si Sus. Disable. Ano. Bola itim yellow. Ano. Bola pink. Gerald dumaretso. Pasok. Last 30 seconds. Paul George. Last 20 seconds. Radisona. Last 15 seconds.
seconds. Paso. Counted. Foul. First foul again. Ton. Then 3. Last 30 seconds. And 3. Play. Hila. Pasok. Last 10. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Last! Number 30. Dumaki kasi pasa sa ilalim. 9 the same ball. Biar Agustin Punamayo. Jesus. 2 points from CJ. 2 points CJ. Gerald. Magaling. Yan, pasa kay Jesus. Pasa kay Gerald. Tumira. Ano? Lumay shot. Lumay shot. So, yung mga may shot. Kaya. Jesus! Oh, wala! Tawag ng interim. Ay. Sub-break. Apolinar. Tumas out. Last Nathan. Gerald to Jesus. Pasa kay Daniel sa press. Nakuha ni Apolinar. Nakuha ni Jesus. Jesus, pasa kay Gerald. Bumalik na. Foul. Jesus. Basing lang ni kalabanan na. Hudgens out. Sabret. Hudgens out. Jerry. Dono. Pasok. Okay. Unti ang kalabanan ng yellow. Unang free throw by Gerald. Big cut J. Hindi mo natin dapat titi na. Pangalawang free throw. Good. Bola ni yellow. 7 minutes and 43 seconds. Laki pa ang oras. Jesus, number 25, pasa kay number 15. Pasa sa ilalim kay Villanueva, number 30. Pasok, 2 points. Gerald sa 3. Foul! William. Number 30. Bigyan ang dalawang free throw. Gerald, first throw, no good. Last. Wala pa rin. Tatlong free throw. Last. Last throw. Paso. William. Oh, line ball. Bola di green. Line ball by Sabre. Dario Junior out. Galo. Mimars pamay. Play. Gerald to Jesus. Pasa kay Rapisora pasa kay Villanueva. Gerald to Jesus ulit sa tres. No good. Bola iti yellow team. 7
kay Daniel. Dodo! Dumayo si Dodo sa side. Foul! First foul. Jab. Daniel. Jesus Villanueva. Foul. Jesus. Time out. Yellow team. Jerry. Vera. Black. Dodo. Ay, foul ni Gayana. Foul. Hinabol. Number 25. Jesus. Siko. Jesus, kito tadi ano ako? Gerald, pasa kay brother Jesus Villanueva. Founding by Jesus ulit. Number 25, yellow. CJ, panakuha na ng Sora. Tapal by Apolinar. Tapal, black po. Jesus. Nakuha ni Bimars. Pasa kay Gerald. Puiso sa side. Paso. Konti lang ang kalamangan ng yellow. Habol pa. Green. Apolinar. Tumarik sa side. Foul. Rapis Sora. Penalty. Oh. Nawala pa. Oras 6 minutes and 4 seconds. 1-8. For penalty, Yancy. CJ Dario Senior. 1-8 for penalty, green. 1-8 for penalty, yellow. On. Penalty, 1-8. CJ. Pasa sa kay Pasok. Ang laki mo. Dapiting gulaya. Gerald. Jesus. Ngayon na sa kay Dodo. Paso. 2 points. Dodo. Gerald. Dumayo ko rin. Pasa kay Pisola sa side. Paso. Pisola. 2 points. 5 minutes and 22 seconds. Jesus to Apolinar sa side. Pasok. 2 points. Apolinar. Gerald to Jesus. Daniel to Gerald pasa kay Neymar sa press. Down ni Rapisora. Patunay na loob. Bounding by Tamayo CJ. Nagpamadali. CJ Tamayo. Foul. Dario. Penalty. 4 minutes and 42 seconds. Bigyan ng dalawang free throw. CJ, 1 point. Unang free throw. Pasok. Pangalawang free throw. No good. Maling pa yung Dodo! Hintayak na. 2 points. Dodo. Gerald. Tumapasa kay Rapisora. Tawag ng Rutherford. Double. Travel.
Jesus Agustin, number 35 to number 15. Tamayo. Sa 3. Pasok. Tamayo. Ay, dadag mo. Kunti lang kalamangan ng yellow. Habol, gray. Kunti lang. Gerald Segale, pasok. 4 minutes. Exactly. Apolinar, Dumaretso, pasok. Dario, pasa kay Gerald. Gerald, tumingin ang pasahan. Pasa kay Nimar sa 3. Pasok, Nimar Galo. Kunti lang kalawanan ng yellow, habol gray. Kunti lang. Gerald, tamayo, pasa sa intercepted. Pasa kay Gulaw, Pam. Ratisora. Ano pa rin na? Third, personal foul. Ratisora. 3 minutes. Pasok. By Lolo. First, free throw. Pangalawang free throw. Pangalawang free throw. Todo, pasok. Dario to Gerald. Gerald pasa kay Jesus. Jesus sa side. Pasok. Villanueva, 2 points. Apolinar, tumira sa 3. No good, fouling Gerald. Mamadali, pasa kay Limas. Bounding ulit kay Rapisora. No, to Polinar. Pasa kay Guyog, pasa kay Jerry sa ilalim. Pasa ulit. Nakuha ni Jesus. Nakuha ni Dario. Pasa kay Jesus. Pasa kay Gerald. Pasok, 2 points. 2 minutes in. Nakuha ni Nimar ulit. Pasok. Bounding by Polinar. 2 minutes. Exactly. Apolinar, Dumaretso. Bounding by William. Pasok. 2 points. William. 1 minute and 55 seconds. Gerald, Dumaretso. Tupalpal kay Tamayo CJ. Pasa kay William. Pasa ulit kay intercepted ni Dario. Dario pasa kay Nimar sa 3. No good. Palo kay Rapisora. 2 points. 1 minute and 34 seconds. Tamayo to Apolinar, Tamayo. Pasa kay William sa ilalim. No good. Bola green. 1 minute and 21 seconds. Dario to Jesus to Gerald. Same ball. 1 minute and 13 seconds. Jesus, pasa kay Rapisora. Nakuha ni Dario. Nakuha ni William. Nakuha ni CJ. Pasa kay William. Dumadali. Fouling by Gerald. 15 seconds. Fouling CJ. 44 seconds. William. Pasa ilalim.
Charge mo, nagtagi 65 mo na yun. Pasok. 1 point. Last 35 seconds. Neymar sa 3. Bound by Jesus. Last 25 seconds. Dodo, 2 points. Okay. Last 15 seconds. Neymar. Last 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Score 101. 79 lang. 80. 79. 1 point lang agad. 1 point lang agad. Ay, 1 point? Apolinar sa 3. Nabanggit pa Dodo sa side, 2 points. Naglalang ni Dodo. Number 22. Foul. Counted. Villanueva Jesus. Sa 3, pasok. But foul by Dodo. Bigyan ng isang free throw. 21 seconds for the first game. Bigyan ng isang free throw si Jesus. Ba't nakuha ni Trapisona? Trapisona sa saan? Ganit. 15 seconds. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Seconds. William. The answer sa side. Ulan. Bounding by Gerard. Gerard. Kapal. Kapal doon kasi. Sabre. Agustin. DNA. Agustin Jesus. Ito. Gerald. Gerald to Jesus. Pasa kay Galot. Pasa kay Gerald sa side. Rugod. Nakuha pa rin ni Gerald. Sa side ulit. Pound. Tawag ng pound. Ang lakas mo, Jesus. Dalawang Jesus. First foul, Jesus. Sa Nataya ko. Unang free throw by Gerald. No good. Pangalawang free throw by Gerald. Pasok. Sabre. Lumit out. Lanyas. Ringen. Hodgers out. Ano? Aglos? Wasang free throw. Oh, sige. Apolinar. Apolinar, dumaretso! Tawag bounding by Jesus. Agustin! Ano kaya ito di pasita? Punay green. Awan na may nagto di buksit na. Awan patabing. Number 24 to number 30. Yan. Ang dribble. Tumalit siya number 30. Down by William. William. Magmamadali. William sa 2 points. William. Number 10. Last 54 seconds.
Pasa kay